Reverend Stephen Mugume ubu yabajwekereza abadikoni wakashonja hamukorwa lay canon ANNAH bayambuka ubwo kusima habo kufite emyaka iganena yagira ngo ibintu byona bikorwa Ruhanga kandi no kusima nuba numure ko kushemererwa kwawe eketa kwasa ko umwana w'umuntu twatwa Ruhanga kota kwasa kutekateka ngo ino emyaka iganesa tumubukiro hapana ndahanga kandi ubata kutekateka ngo rozara abana bakomo hapana ndahanga kota kutimanya ngo tungente no kumisa ngo henda nazo ndahanga kota kutimanya ngo aza kusomesa mwana n'ugu narika mu ndahanga kota kutimanya ngo esaji wano izaha hapana ndahanga nangwa tekateka kwenda kwiza konke banda byare mako kawiwa ko ndahanga okumanya ko no kwa Ruhanga twumuntu nangwena ana yabari kusima Yesu yabari kumuhereza buri mwanya yabari kumwikiriza yabari kugumahuka gihe tumwe kangu bihe kanisanje natangire kangu miyo ndahanga muringo ngogumwe canon baraba wahumwire nawe yayihanangiriza abakristayo ukorekera kubasika cyona kurebe kangwa amagara gabo bagagarra Ruhanga w'ikitini sace kibone kweyongera umunsi utakaza mu hotel unokurramo utakaza nkahingu unokurrayo nangwa no wawe mukato kurramo je ukurro no wa Yesu uzo wa Ruhanga ubone kuraje uko wishimye Mugume mbengeye baito kubengera mu kimanya none kubakoreba amusho bareba mu izo ngenda kwatika bari burike munonga nabo cyo Ruhanga simwe shima Ruhanga munonga bwawe ana nahabwanyu mwene Ruhanga kusirinda ana kitwete tukabo no kushima God nangwa you are impressing me very much abukuwa Ruyere God mutero mungaro Reverend Samuel Michakatugunda urya pastor w'entebe ya katano aba district ya Kazo mbigambo bye yasima bareberero mu kayikorogu ikimbasize kufite emyaka ezi mbere tu God tukunda n'utero umuhanda tuija n'ucyamo n'utranto yoni brata ana kunkana God no yongera questions ukora umurimo ukakora iki kandi ukaguma ineka ukareka kugirisha manya ngo mukwe ko bibiri y'ibintu niho no ubiyakwaye n'ubushobozi manya no bibiri abo bana babusheja nkaba tubakuri ibintu byo muzere wabo bibiri y'amanya ano kaguma n'uko gutereye abo bashye bana basima ana kuguma n'ubwenge Bodo kwa bamurarize kubyaha na ekega girire na jita na dwe tukutereye twine bintu bingi bikukire byabandi konka akakita honke kiragiro nkwaro bakino mwitsi buri mwaka angamuheire ari amtoranda mwe kimusemerere amusime niye ntegeria kama utasimu mbene kanke twasimisa enyena ngijo twagihayo Ruhanga abo kuterekaho n'idwe tukakora tabando kashanganisha n'abandi tutaruko munonga mbakuraga gasha kwa Job Kato aba Sky TV agenshonga muri Kiruhura.